Kumno perlok berok, temen tasngi ngenya shet no da uni Phankaro. Kidan kibam kwa mo ban supan ru te menta ngenya shet no da kawai kerup kampan. Ngala sai bat ngala kho. Te ngin shu ya slice no kumni. Da fidan slicer shu slice. Da fimdan shu ot stang. Kan bala ban ot stang mo. Kani ka umpnya ngala pun kluit ngan trash wa kala long ne em. Te kani kala long. Te ngin shu ya sedih no kumni kan. Ngin ya sedih kum ba ngi shet chips. Te ngin ya sedih nai ai shi sin ai mo. Ngin ya sedih kendiat ba un yo bahaban fry, deep fry. Te la adab nang tu pade nga katu nga tharai kala long hi tingin ya weng no. Kani kade ka first fry pangila adab. Da kala puja uni Phankaro am. Da kala puja ngin saya penkluit biang ke umpanyang. Te ngin saya sedih pada second fry. Kani kade ka pangin le arsin. Indale kumni arsin am uni Phankaro unum jam da unshron kumba ngise ya bam tu ki chips packet hi. Ni susri kum tu shpang hi kendala kham kelarong ingin saya weng no kan. Best bahada ya bam kumni namar kidon kibam kwa ban bam dang ya phon ru mo hayeng tenda shu ya sedih kumni kumki khna rede te ka best bha kindai e chips kumni te ki bam be uni Phankaro le ba bha mo nginda ya bam ru ka pentai ka met ru jangi ngaber uni chat masala sting samai ailang bat kashmiri mirchi uni umde basat dapi kwa ban ai basat ulang hi kadba kajing tis jong fi nai ai mulu utu chat masala udan mulu desa shu pe no kumni kan bakan kle bha tu ki masala ha uni Phankaro pangila dep sedih. Uni long dangi ya sngot ngan tu jen ngit khendian na sniru dangi sngot ngan ila ban shus di berbud shipang la i peluksan dan namar belengin da le deep fry am ka umpanyang kamju kejit ra ha uphan ne ha ke jing shet ka bangi shet mo kala bes baha ngala bam ka bang baha sai persyang mo perlong boleh sibun bapilai pe ye kani ke video. Semoga like, subscribe, share.